انا اتغيرت. انا اتغيرت وبقيت اعرف اطلب احتياجاتي. انا اتغيرت وبقيت بعبر عن انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، وانا ليا needs محتاجه ان انا I should fulfill. بطلت ان انا اطنش احتياجاتي، بطلت ان انا العب الحته بتاعه الدراما بتاعه ان لا انا مش عايزه اي حاجه، ثانك يو سو ماتش، انا مش محتاجه حاجه من حد. انا اتغيرت وعرفت ان انا لما كنت برفض مساعده الناس وما كنت ما بحتاجش منهم حاجه وببين لهم اني مش محتاجه رغم ان انا محتاجه، ده كان اوت اوف ايجو شويتين. كان اوت اوف ايجو اللي بيخليني احس ان انا محتاجه ابقى مسيطره. ايجو بيقول لي انت مش محتاجه حد. ايجو بيقول لي انت مش لازم يشوفوكي ان انت واحده نيدي، انت يو نيد ذم، فهم جايز يتحكموا فيكي او يسيطروا عليكي او يذلوكي بقى وان انت تبقي محوجه ليهم. كل ده ايجو. اتغيرت وعرفت ان انا لما بجنب الناس وبقول لهم انا مش عايزاهم يساعدوني او ما بطلبش منهم المساعده دي وبزقهم، ببين اكتر ان انا I'm very anti social. انا I'm not like مش عايزه ابقى معاكم. بحسسهم بان انا يعني مش مقدراهم، مش شايفه ان هما ممكن يقدروا يعملوا الحاجه زي ما انا بعملها. فيها arrogancy برضو على فكره، يعني شويه كنترول وشويه ايجو وشويه arrogancy وشويه كمان distrust، ان انا مش واثقه حقيقي من جوايا ان هما هيقدروا يعملوها، انا بس اللي هعرف اعمل الحاجه الكويسه دي. لكن هما انا مش ضامناكم الصراحه، انا I'd rather do it myself. انا مش متاكده ان انتوا تعرفوا تعملوا ده بالطريقه اللي انا عايزاها بالشكل اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا عايزاه. ففيها كل الحاجات اللي مش حلوه دي. فانا اتغيرت وبقيت لما اكون محتاجه حاجه بطلبها، بقول انا محتاجه اعمل كذا كذا كذا. بلجأ لل professional people اللي هم already المختصين اللي لهم اللي عندهم experience فيها. اتعلمت كمان ان عشان ما اتخذلش فعلا، والحاجات اللي كانت مخوفاني كلها ان ما اضمنش وهيعملوها كويس وكده، اتعلمت ان انا اطلب من مين واطلب امتى واطلبها ازاي واطلبها بثقه. مش لازم اطلب بطريقه ان ما هو اصل هروح اسالهم وجايز يقولوا لا او I just go and ask من غير اي توقعات. اوكي، no expectations whatsoever، ولا positive ولا negative. انا محتاجه كذا وكذا من حضرتك، تقدر تساعدني ازاي؟ انا اتغيرت علشان بقيت اعمل delegation، يبقى اقدر I delegate several stuff لكل حد، وده فادني جدا. فادني لان انا لما هعمل كل حاجه بنفسي مش هيبقى عندي لا الوقت ولا الجهد ان انا حقيقي اعملها بالطريقه المناسبه واللائقه على الوجه الاكمل من وجهه نظري زي ما انا كنت متخيله ان it would be perfect. طبعا مش perfect، بس انا اتغيرت عشان كده. اتغيرت علشان لقيت ان فعلا لما بندي كل حد ياخد حته صغيره يعملها هو، كلنا بنبقى بارعين في الاخر والحاجه بتطلع حلوه قوي. and we really do have a very good connection together. فit's a win-win situation من كله. فانا اتغيرت.